Galaxy S23 Ultra za 399 eura, minimalni trošak, gotovo zagarantovana brza zarada. Zamisli da okreneš flagship telefon u keš pre nego što stigne sledeći račun za struju. Uz ultra niski ulog od 399 eura i potražnju koja ne jenjava, profit leži na dlanu. S23 Ultra se na kupujem prodaje za 550 eura prosječna cena, već prvi dan odu, što priča samo za sebe o sigurnoj isplati. Mali napor, velika zarada, ostani do kraja, stisni like, komentar i subscribe da saznaš taktiku koja menja igru. Model Samsung Galaxy S23 Ultra, 8 GB RAM, 256 GB storage, 2023. godine proizvodnje, stanje 10 od 10, bez duhova na ekranu, cena 399 eura, u paketu ide kutija, originalni punjač, staklena zaštita. Opcije isporuke, dostavi ili lično preuzimanje Novi Sad, prodavac 2018. registrovan, ali bez jedne ocene, statistika oglasa 211 pregleda, 12 pratilaca za 2 dana, tipične cene polovnih S23 Ultra su na kupujem prodajem od 550 do 610, novi u radnji ide za 1100 eura. Analiza potencijala, ciljana prodajna cena od 560 do 600 eura, potencijalni povrat investiciju 45%, sezonalija, konstantna potražnja, pojačano predletnja putovanja, konkurencija 30 aktivnih S23 Ultra, ali ih jako malo ima ispod 550 eura. Prednosti i mane, prednosti, cena daleko ispod tržišne, top flagship lako se prodaje, 8 GB sa 256 storage je tražen, dostavi lično preuzimanje, zadržava dugo svoju vrednost. Mane, nula ocena prodavca, potencijalni rizik, S Pen kutija, ali bez fabričke garancije, izuzetno niska cena, može biti sumnjiva, da li je blokiran ili pokvaren, ukraden, potreban detaljan ime i FRP test, moguće povremene dump ponude konkurenata, reseller strategija, bezbedonosni ček, proveri email na blacklist serverima, uključi factory reset and FRP status, vizualni upgrade, zameni foliju, očisti port, napravi 10 ili više high resolution fotki na beloj pozadini, dodatna vrednost, ubaci novi USB-C kabel plus silikonsku masku, trošak 4 eura, radi jačeg prvog utiska, ciljna publika, gamer influenceri u većim gradovima, istakni 200 megapikselnu kameru i S Pen, oglas, postavi zlatni oglas uz naslov S23 Ultra Spotless, 560 eura fiksno, naglasi da cena ide gore posle vikenda, pregovori sa prodavcem, drži se marže, prihvati ponude ispod 540 eura, nije problem, dozvoli zamenu samo uz doplatu. Obrt uz istaknuti oglas i promociju u KP grupama i u grupama, očekivati rok prodaje od 3 do 7 dana. Zaključak, ako email i fizičko stanje prođu proveru, kupovina za 399 eura predstavlja no-brainer, potencijalna dobit od 140 eura bez problema po komadu, pri brzom obratu i niskom riziku ulaganja, jedini ozbiljan faktor rizika je legalnost uređaja uz validan račun, bar poverljiv status ili pisanu garanciju, flip je itekako isplativ. Ako ti je ova analiza otvorila apetit za brzim profitom, podeli video, ostavi komentar sa pitanjima i udari subscribe. U sledećem klipu seciram iPhone 14 Pro Max deal koji nudi još sočniju maržu.